Ibihe byiza kuri wowe wahisemo kubana na Raza Media TV, ni umwanya tugaruka ku biba biri kugenda bivugwa. Ni ibiki bigezweho mu bitangazamakuru aka kanya? Intambara ku ruhande rwa M23 na leta iharanira demokarasi ya Kongo ikomeje gufata indi ntera. Iyi ntambara ikaba ikomeje kugarukwaho ndetse ikandikwaho n'ibinyamakuru bitandukanye, byaba ibyo muri Kongo, mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane mu Burundi, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku isi yose. Iyi ntambara ikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru, aho igisirikare cy'inyeshyamba za M23 n'igisirikare cy'ingabo z'u Burundi bikomeje guhanganira mu bibaya bya za Kamanyora ndetse na Uvira. Iyi ntambara ikomeje kujya ku rundi rwego nyuma y'aho ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Repubulika y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje byari bivuye gusinya amasezerano yo guhagarika intambara ndetse no guteza imbere ubucuruzi. Ibi bikaba byarabaye mu cyumweru gishize ku itariki enye, aho basinyiye amasezerano Washington, ariko mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ho ibintu byari bikomeje gufata indi ntera, aho ingabo z'u Burundi zagiye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufasha leta ya Kongo guhashya ndetse no guhangana imitwe yitwaje intwaro, ndetse harimo n'iyo bavuga ko ari imitwe y'iterabwoba. Imirwano rero ku mpande zombi, ubu tubagezaho update z'amakuru aba agiye agezweho, nuko igisirikare cya M23 gikomeje gukaza ingamba, gikomeje gukoresha ikoranabuhanga ryo ku rwego ruhambaye, ndetse igisirikare cy'u Burundi nacyo kandi ntigisigaye inyuma, nacyo kirimo cyifashisha ikoranabuhanga ndetse n'ibitwaro bihambaye, aho barimo barasanira mu misozi ya za Kamanyora hejuru ya Uvira, aho bakomeza kurwana basatira begera mu mujyi wa Uvira. Uyu mujyi wa Uvira ni umujyi munini ukikije ikibaya cya Bugarama, cyangwa se ukikije ikibaya kinyuramo umugezi wa Rusizi. Umugezi wa Rusizi hariya muri Kongo bawita Ruzizi cyangwa se Ruzizi, akaba ari umugezi urasukira ukamena amazi mu kiyaga cya Tanganyika. Ku batazi, ikiyaga cya Tanganyika ni ikiyaga kiri hagati hariya mu bice bya za Uvira, aho uba ureba Bujumbura ku ruhande rwa Kongo, ukaba ureba Buvira. Umujyi wa Bujumbura wo mu gihugu cy'u Burundi akaba ari wo murwa mukuru w'iki gihugu, niwo murwa mukuru ubumbatiye ubucuruzi ndetse n'ibikorwa by'iterambere muri kiriya gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi rero mu mirwano igihanganishije na M23, si imirwano cyangwa se si uko M23 yaba ishaka gufata igihugu cy'u Burundi cyangwa se guteza akaduruvayo imbere mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo nuko M23 ibice ishaka kwigarurira ni ibice bihuje igihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi, aho igihugu cy'u Burundi gishaka guhangana na M23 kugira ngo M23 itabasha kuba yafata ibyo bice, maze ikaba yabangamira umubano cyangwa se ikaba yajya hagati y'igihugu cy'igituranyi cyangwa se igihugu gisanzwe ari igituranyi cy'u Burundi, aricyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha ingabo z'u Burundi zikaba zirimo zirarwana umuhenerezo. Ibitangazamakuru bitandukanye birimo ibikorera hano kuri YouTube, abafana b'intambara ndetse n'abandi bakomeje kuvuga byinshi kuri iyi ntambara, aho iyi ntambara iri ku rwego rwo hejuru mu ntambara zigeze kubaho mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 ikomeza kurwana igenda irinda cyangwa se igaruka ku ntego zayo ko yiyemeje kurinda abaturage bo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane abakomoka mu bice by'uburasirazuba bwa kiriya gihugu, hibandwa ku Banyamurenge n'abandi bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'Igiswahili, kuko ari abaturage basigajwe inyuma n'amateka cyangwa se bahejwe na Repubulika ya Kinshasa,
aho bashinja Kinshasa ko itigeze yita ngo inakemure ku bibazo bigaragara by'umutekano mukeya urangwa muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aka gace kakaba ari agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro, amashyamba, imigezi, ibiyaga ndetse n'ubundi butunzi bwihishe mu nda y'isi birimo ibikomoka kuri peterole, amabuye y'agaciro, zahabu, za kobaliti, koruta n'izindi. Ibi akaba ari ibintu by'agaciro birangwa muri kariya gace ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho M23 rero ishinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kutibanda kuri kariya gace, ahubwo kakaba karabaye agace kibasiwe n'amabandi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ikomoka mu bihugu bya Uganda, Uburundi, u Rwanda ndetse n'izindi nyeshyamba zagiye zirema, yaba izirwanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziri imbere mu gihugu, ndetse imitwe irwanya leta y'u Rwanda nka FDLR, imitwe ya za Mayimayi, Nyatura n'izindi, harimo ndetse n'abarwanyi cyangwa se n'inyeshyamba zirwanya umutwe zirwanya leta y'u Burundi. Izo zose zikaba zibarizwa muri kariya gace. Uburundi rero hano burimo burwana ku gihugu cyabwo ndetse barwanira uriya mupaka kugira ngo utabasha kuba wafatwa n'inyeshyamba, bityo bigaha icyuho izindi nyeshyamba zizwi ko zirwanya umutwe wa leta y'u Burundi. Bityo rero akaba ariyo mpamvu Uburundi bwasizoye, ariko kuri iyi ntambara yo ntibikiri kurwanirwa ko Uburundi burinda ako gace gusa, cyangwa se bityo bivugwa ko ibisasu birimo biraraswa, bimwe birimo birasenya ibikorwa remezo, amashuri, amavuriro, abantu bapfuye, abandi babaye inkomere, abandi bahindutse impunzi. Ibintu byakomeye rero ari muri kariya gace, cyane cyane yuko byatangiye kugaragara ko yaba ari intambara yeruye ndetse ishobora kuba yashyira ibyago igihugu cy'u Rwanda. Ariko abasesengura iby'intwaro ndetse bazi iby'imirwanire igezweho kuri ubu bavuga ko Uburundi buramutse bwibeshye bugashotora igihugu cy'u Rwanda byaba ari akaga bikururiye muri kiriya gihugu cyabo, cyane cyane ko hari n'ubwoba ko Uburundi bwaba ngo bugiye guterwa kudeta cyangwa se bugahindurirwa umuyobozi, cyangwa se igihugu cyabo kikaba cyafatwa mateka. Ku bijyanye n'intambara yo mu M23 rero ikomeje kurwana muri kariya gace, abakurikiranira hafi by'amacumu cyangwa se by'intambara, abakunzi b'imbunda nini cyangwa intoya, abumva urusaku rwazo bagakomeza gukurikirana, barimo baravuga yuko M23 cyangwa se Alliance Fleuve du Congo ngo ishobora gushyiraho ubwirinzi ihagaze ku butaka bw'u Burundi, aho ngo bashobora kuba bafata ikibuga cy'indege cya Bujumbura mu rwego rwo gukumira ibindi bitero byabasha kugabwa k'uwo mutwe. Ariko ibi ngibi sinzi ko byabasha kugerwaho ngewe nk'umunyamakuru, ariko ibi ni ibikomeje kuvugwa, ndetse abafana b'intambara cyangwa se ba bantu bavuga iby'intambara hano kuri YouTube bo barimo baranakabya cyane, bakavuga yuko M23 nyuma yo gufata ibice byose yashatse gufata mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo yakiyongezaho n'igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi rero mu rwego rwo gukumira ibi no kugumya kwihakana ndetse no gutangaza, nabo bakomeje kugenda bavuga ibintu bikomeye cyane bitandukanye, birimo Kongo uyu mutwe wa M23 uterwa inkunga n'u Rwanda. Kongo kugira ngo ibi bikemuke ari uko Uburundi buri buze kurebesha iminwa y'imbunda zabo ku butaka bw'u Rwanda, maze ngo bakihanganiramo na RDF cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda. Abakomeza kubicungira hafi rero n'ubundi bakomeje kuzana update ku bintu bigiye bitandukanye. Ubwo Uburundi bwatangazaga ibi buvuga ko igisirikare cy'u Rwanda cyarashe mu Burundi ndetse kikanazimya ibisasu byacyo byajyaga kurasa muri M23, ngo bavuga ko ngo imbunda z'u Rwanda zarashe zishinze mu Bugarama zikarasa i Bujumbura cyangwa se mu bice
by'u Burundi, baravuga yuko ngo nta bandi babikoze ari igisirikare cy'u Rwanda. Nubwo ibyo byakomeje gutangazwa kandi igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'abavugizi ba leta nkuru y'u Rwanda cyangwa se abakuru b'igihugu cy'u Rwanda kugeza kuri ubu ntacyo baratangaza ku byo uyu mutwe wa cyangwa se ku byo iki gisirikare cy'u Burundi gikomeje gutangaza. Si ibyo gusa kandi haravugwa nanone yuko mu rukera rwo kuri uyu wa mbere igisirikare cy'u Burundi cyahanganyemwo n'igisirikare cya Kongo cyane cyane kizwi nka Wazalendo, aho basubiranyemwo bakaba basana bagatunga n'imbunda bagasubiranamwo barwana. Ibi biravugwa kandi biranemezwa n'abakurikiranira hafi by'iriya ntambara ibera muri kariya gace k'uburasirazuba bwa kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Baravuga ko barwanye ndetse hari abakomeza gutangaza bavuga ko habonywe abasirikare benshi bambuka bava muri Kongo bagaruka iwabo mu Burundi nyuma y'uko bateranye mu mitwe cyangwa se barasanye n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo basubiranagamo Wazalendo yibaza impamvu yaba iri kurwana leta ikayitererana. Wowe ukurikirana Raza Media TV rero, aya ni amakuru y'ingenzi tuba tukuzaniye kuba biri kugenda bivugwa kuri iyi mihanda, ndetse tugenda tugushishikariza gukanda subscribe kugira ngo ukomeze ubane natwe, kugira ngo wongere ubone n'ibiganiro byacu bigenda bigaruka. Twongere dusubire ubutaha aho tugaruka tukugezaho n'ubundi ibigezweho mu makuru avugwa cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari birimo u Rwanda, u Burundi, Tanzania, Uganda, Kenya ndetse n'ibindi bice bikikije hafi aha ngaha. Guma kuri Raza Media TV rero, ibi yawe ibi yanjye, twese dukomeze tugire ibyiza byose twifuza. Murakoze.